edi asemunie enkatia pro no ba kupe na pro no mo ya mafa no da enkwan ya mai nti unya tik be muno no bi yos enkatia de enye de be efrim ti ye be dai ayi ne enye na fribo obi si na de na natila si na ni abresa o kan aposifu a police fuo aweraje IGP IGP boy juma so ebinom de omho chese ne esi pa wo Awutu Breku no Awutu Breku ni police ni eni ma koso wo man gano debi o man gana Awutu Breku ensem police man bia chese momyenko na yenko tie na me ba mewum suko na sebi ye de asem na to na me nu ya ba be di ho enkomo aye de be atwemo ye mensa etwagu fefefe adum beauty therapy na ye mensa yi ama me fefefe me pa show obetimi afre adum beauty therapy ewo 0540 913225 adum beauty therapy obesave fefefe Queenvasti mechiao ene Queenvasti se mo brohu ebedidi Christmas ya ye koi Queenvasti o di se ejankasem da na koma so Queenvasti ebodjuma din e de boasa enkwale watawe bia wonpe bia fe Queenvasti se wontimi mpo emfa mba mpa cho fre na obeba na wa beje ntare ndi ama mo brohu fo fefefe Queenvasti number na edi ehimu sa wo screen na senate peki oba mani bia do man bia obede obeje na odi aboa enkwala no fefefe momienko na yenkohwe ne esi ewo ye politics nsensem yamu na yenye debe yemra me ba ne ekwakohwe ne medibi ebeba na chese ye de etututu ye ho efoni ye ho de bia ebebo ya brabo afase bibi ewo wiase bia ne bibi ewa hyase bia ewo ewiye ne obehyase no ntimi enye nkosi ewiye emaye de bia momienko na yenkohwe embra wafama mema etifo nyina aha mepiemu ewe Awutu Breku Awutu sinya west to be precisely wafa tade nyina ni mu se bro nyaso ekoba ne sanso ne pabonefo na nei omode omohim ye amanfo azan eno nti obepiemu ewe Awutu Breku no ma MTTD omaswe ye wanom se no omoye operation ewo highway no so enti se wo ye car na se wo fita kwade na se wo ba na se wo de Awutu Breku a wo so mo stop na omo hwe won krata no mo hwe se ni nyina agina na so ana na napa we no MTT form we Awutu Breku ekom no ma operations ewo highway no so 95.1 operation na mo pe KB Kia salon ni bi enam kwan so eba eno no fi kaso a eba betin akọwi ni ba ene ne portemiti ka no du ho no na police phone stop no MTT phone no stop no na mo stop no omo hwa na nkata wo se wo ye driver wo se wonya no omo hwe ne nyina na ya de bi wo car ho na omo stop car omo se clutch bla clutch ni kire so oye police officer eno nti no opentem okokodi ne dwuma bi wo bebi nti no a police phone man no kwan no nko na MTT phone so kire ne se oye police ni a de wo so odi sunu wendi sunu on do simla na nsembise bi wo no mo mbisa no clutch ne eba ya omo tutu na no o se police officer police for no be stand terms bi e wo police service ni mu a na abante ni hu no de nsa enam ni ti hu omo san se infa no ye ma 95.1 o si o police officer pa o se me police officer avide ekeka kono no mu se ablante no azan na oye amanfo e wo kaso ne ne mpotem eno nti no mo twa ablante na se edin kopie mu Awutu Breku police station Abraham kodu ho no mana blanche na ye fe no as because say na wonya 28 years na obo no samane so ye police officer no ne fu na eche ne botom tipsa ewo mu no wafa oyini nyina eche ne num ewi ni nyina wa police phone nim na police phone so oyini abone ni pa nti chief no anka police phone be fe no wonya information no wa wi chief ni nyina chief ni nyina egu as say de ne fu na ye MT chief bi enim ti se tia no wo hwe atade no so o che no police uniform no wo hwe enimu a o ma tro laaye e de egu enimu ba edi a blante no so di ma MTT fo no aziko sei eno nti no a police no do so no 95.1 na onye police officer na o de abo apo ache na uniform no yo obi dia onankasa na danfo police ni dia na wakokotama wache na police no so hwe car no no o mo san so extra police uniform ehiem. And for now, the police for no as on the page here,
otiri a police for catch to see Awutu Breku na wonu say a police for dey say there e ba na omuni nsentwe for nkita hodie na isi akwakoye bibie won ti o kina so ye betete ye dem so o kina kwan bia so no omo de ablanti a wonya 28 years a ye penalty ko say a onye police officer ne o dia wige a o san so de gba po e wa hanum say no omo de ablanti no be kwakọ pie mu e wa Awutu Breku district court fakina ye be ko honum na de be pie mu abia so ye de wonsem so ababeso ye tie for nti wa fa ewie ablanti wonya 20 years na police for mu Awutu Breku MTC4 aso ne page adan ya or your police officer mko fifem no na eyaza na ablanti no 95.1 eti for mra Facebook ne so live na dom papa Richie ede no ato nti hwa atade no hye na chese constable no police officer na lai egu na tade nanim abrantie kama pa na wose na damfo no ehemfa no wo ya nti otumi kofa ne police atade ehye wone na tifie ana so koni demu a wa mo na mane no kofa hye sa because police need there ontimi fa na atade ma usa sa zo betimi dia kodi bone ya ofa abrantie tiremu a police uniform no na damfo dia ye fen laya ono no wo Ghana police service ni munti ono na ntade na okopa na o hye se abrantie no ekokofa ntade no so obo na damfo na mane o so o mo na mane o and the hono mo di abrantie no emunkyeremu no onfa ma police for ye enti di okan ni se ntade no na damfo dia 95.1 enti wo hwa o de bo afọ ache wo mpotebo no mo enti chief anka police for no be frɛ anka information bi anka mo pɛ no mo sa be ka no wafa de tini so mo kya ablantie no ye bisa nse station when fa ablantie no gina ho no mo ye bisa ne se ya wo hwɛ mlane a so wo police service ni mu a ye bisa wa wo be ya no o mo bisa ne nyina na ablantie no gina odoli enti for now no mo akini de wafa mene mu se nkem bia wo no se na damfo no se yifa no hye no kofa ne uniform no o de fan tem no be ma police for mbepem enti no de be piem abebia se ne yedi kan aka so tena de ye wo aretimu se mo de ablanten be kwakọ piem Awutu Breku district court no du ho no ma yenso ye be ko ho no ye be piem abebia so ye de wonsem so ababesu ye chief enti ablanten de se de ne car no police for ati ama se Awutu Breku police station ho no mo afa ni uniform so no chen so a police for wo no nyina Onu FM 95.1 police officer ni gbonya na okwakọ di ni nyina se ni nyina akọkọ ye so enti ye hwe o chan de be piem wo court na ye be si bia so sene de ye no ye tiefo a mo tie ye no ye de wonsam so ababesu omo na ye hwe pictures ya wo de asene sene dia se ye pictures otwitwa wono ani dan mu em so dress ya no pa wie ya wo beba abete esi kwan so se ne okọ MTT di adwumo se hi no okọ eno di twitwa pictures na de na munya posifo na yi free ni phone ni so na omde ma mo ana se mo ye de na munya ni pictures yi ofa aposifo na twitwa pictures no so ono no mo china no no de o say be bia niam esi ka kono ono de oyi ni chief edifi ni phone mo ewi ni nyina nti pictures na mu hu no a police for na twitwa na nyina na why dan mu no omde ne ko mo ana police office won mo na police office no do no ma yo be bia we set an kasa wo ya tete wo kama pa ye nti ho no ye o mo ni ko she ho no so ye police officer na police officer mo ye sure nti ho no mo na mo tutu na no na mo say abante na azan na oye no na nkasa o pie mu kan say o ya azan na in fact ya we get wa we get so na na guess no ho asem hia pa sa po dia bon krofo na guess ndie we police ni nti ana oba bia hu anu odi wachi sa also ye kama ablante de wo hwe de nimu a in fact na nimu ye kama at ne suba na ye amamfo mo hwe no eti wo mo echi no toto na no na wo mo se wo de abo apo wo de agi nkrofo sika na so di gina kwan so se MTT de agi adrawa fo sika ablante na nkasa na ekire se wo de abo apo enti se de a police for na chi no china se ko pie mo court and na kiremu bi e wo mu no no betu district court ni ni se de ono nkasa gi atum so onye police 95.1 egu ni car na mu a wahye no eno de azan bi na odi ye amanfo ewo kasoa besi ewiniva ene ni potin wafa yada say me sign emamo akwa abade ba attention TV so area si be kro ni enti adwuma bebreba ewo wiase no enti abrantie ye hu adwuma bi anya sa wo de obedress wo ho te say policeman o san ye fake so wani nwa de
akofa IGP mental ya de ba hye se wa petuo bi di ahye ho no wa hye wo shoe sani sebi onam poano wo shoe kura wuntimi nya de e ma wona so enim kuase ni padwuma ye ese da bi o chesem kwa ne mam kwa de ko school kura wa nsua de wo pe police aye wo police ni wa nsua de ye police no certificate de ye police ya na mo padwuma ye na mo fa mo sanye de benye bibi mo so nso ma ko hyehye ba bia ye hum na ya fabra kra na ka abete enkra kurom ha obi be power nso ma ba bia ba kotokora be free ho adena mo manipa aso nye de be enkwa didi ade chiense mama police for adwuma kra agu hu fi sebi e wo Ghana ha sa fake police man wakwa police for atale we police set be na oje ya de ko Ghana for say certificate no etese ya wo de wakwa je say ese we police ade na mo tete yo man Ghana mo ya so enko adidi ese ye do ba de asese ya so mu ya ko na me de Ghana for say me kanta IGP say we ya wa ye no fake police ya chi no mo man the punishment ankasa on self government ankasa no hu say yes so free na so koba sabi esemfo no onya de be oni bi no we page ma bi ai de be esua na wa o de abo ne bra awutu breku efo ye damase se mutimi eyi IGP asetire na obetimi ebeso a abrantie we podua mu ne denden a kese ye de ne ye de be kwa kotwirem na next time no obose nuko eye je Ghana force me kan se wanim agwase ye mo amodoba mu PSC na natili na mbeji makonya kase wo attention TV so makra mo da se ne misa be attention TV so ma be pese insema etwagu wo oman Ghana ha nyina de amampa mo cho mo subscribe channel no mai na mo share videos na mo like page no e mai sa don't do things I wouldn't do nyame onhira sa wo je mre na ohwe makra mo da se ne sign ebehia